tlou setlogolo sa babinatau setlogolo sa babinatau babinatau magema ga wa setlogolo sa babinatau Saba makgolo wa go swara wele makgolo wa go tsoša wele makgolo wa go tsoša wele ga itšalo modimo wa malopo taola di wele a timela sa moremi wele timela sa moremi ga se gate tsumagala banna setimela sa mamarwale a timela sa mamarwale timela sa moremi ga se kgete ita le makwapa se a barwala o tseba le makwapa se a barwala o ngaka matšhibela o sa tlile go gola o sa tlile go gola mogalabi a gegete mo mengwageng ye 15 e kgatha thamagane pititšha ba le pitsana wene ngaka moremi professor moremi hala hlabile e moswanela jang ga italo go bothamaga kgwadi ya moswanela kgwadi ya moswanela ga italo ya moswanela ga italo go bothamaga day ke Friday ba tlisha kgomo e le no ra ema kwa gate-ing ya ka lapeng ke lebeletse ke ka mo stupung go no tla selo se no ema mo sefering a ke tse gore ke eng selo seo ka challenge ka re ba bapala ka dishuana ka sepela ka go robalanyana mare ke a kwa gore go ne ntong a ga botse mo mmeleng wa ka a o isa ka a gona o wa nyalwang ke nelwa mathomo lo mongwe wa bo raro le ena a gona a gone motho a realizang gore o ka re go na le bothata mo ke no ga kala ke nnoši mare ke a kwa gore mo mmeleng wa ka ga ke sa lola ke tseba mmele wa fela nna pile
lenyalo le o bolelang ka lona e be e le la mangwanesho? e be le la ausaka Olivia wa number 2. All right. Ya and then go tloga mowe dilo di no shesherekana. Ka thoma ka shesherekana Saturday a zanga ka hlapa gore a zanga ka bona selo le ro kwe ka be ke rukile ke re ko ya para le ganjwe le sale ko moruking a ke se re why a zanga ka e lata Ko gore ka mantšu a mangwe o te kgopella thušo mabapi le taba ya mmele wa gago bofokodi bo e leng gore bo gona. e bo gona cause ke ile ka hlagela ke mathata ngwana a feta ka khwetšang ka re ke lahlegela ke tlhaologanyo ke kwa gore nkare tšatši le lengwe le gona ke ile ka re nkare di 25 tša April ke kwa gore moya ka wa sepela ke kwa gore ke a sepela cause le lentšu le bo nkare go tla le lentšu le re te tšeele bophelo ka gana ka ra se nna nka se te tšeela bophelo ke no tšha phone call ka founela bo ausi aka ka ra tsa go thata go boima nna ke kgopela gore re kopaneng pleke sonthapedišeng cause go thata go boima no e be ke santse gore ke mmere ko ntšatši la a gegete mo mengwageng ye 15 e kgatha thamagane pitse tšhaba le pitsana e wene ngaka Moremi e professor Moremi hala a hlabile e moswanela jang ga italo go bothamaga ye kgwadi ya moswanela a ye kgwadi ya moswanela ga italo ya moswanela ga italo go bothamaga ba mo emetse sebaka o tlile ga etla o e hlabile mare ba bo monna ba ile ba re ba santse gore ba tšee dilo tše dingwe ba rumile ba rile ba re kua kgomong go ne dilo tše le gore santse gore tledi kgomo e no tla e le afraid ga bo sa go sa tlo tla e nngwe mara ba ile ba re dilo tše le gore ba di tšea mo kgomong bo sa ga ba tlo di tšea mola kgomo yengwe le ka ipotšiša gore ka ntse kgomo nna ke tseba go sepela mohlobolo mohlobolo o sepela o sepele ka freitaga o šie makoti ka gae go a kgonagala na ke question ka go ipotšiša yona ke bolela le cousin ya ka kere jole go tlo sepela mohlobolo go mengwetši e šetše ka gae na o bontšhe le taba ya dinoga tšeo di bego di bolawa go bolailwe dinoga tše kae o bolailwe dinoga tše pedi ka labone mohlomong motho a ka nyako tseba gore la re go di bolaela dira eng go ba la di iša kae nka go botša maaka gore ba di išitše kae se wena o se kwang gone bjale ke gore ga o ipsine ga botsebotse ga ke ipsine go gana kae kgaetšedi mo mmeleng mmele wa gana ebile
ga ke bolela ke re ke ile ka thušega poleke e nngwe ga ke tsebe ke tla e menšana ka leina sa e bolele ka leina nna ke dumo tseba gore mmeleng wa gago go gana maoto go gana matsogo mmele o nako nngwe nka re o sepela ke selo go swana le ka mo maleng ga ke patlamile o ka re o ne nto e movang ka mo maleng le left ya mmakatša le ngwana ausi ya ka o a ba sana le 2 years by that time a ile a robetše mmago a swara ke sagateledi ba bangwe ba le ka kamoreng e nngwe ba no kwa ngwana a lla a ba fihla ka kua mmago swere ke sagateledi ngwana ba mmotšiša ba re o lela nnana a re go na le selo ne se llatswa ka mo sethong sa gage sa bonna nnapile mmago a ba mo phafoša a ba tsoga ba kwa selo se putla ka mo godimo ga masenke so wela mohlare o mong ka mo morago ga ngwako mahlaro la ebele wa moperekisi o ne diperekisi tše dinnyane diperekisi tšela ka moraga matšatši di ile tša bola e latswa ka pele a bona tšhwene mo tv a re aši e swana le a e lebeletše mo tv so tšhwene e tla ka gare ga lapa la bolena yena e be le ngwana o tla a ba botša ka morago mola selo se se fetile a re nto e be latswa ka mo aši ya mara a ke re ngwana a ka seno gore nto la e beng e latswa ši gona re tšhwene e a tla ka mo gare ga lapa and then e tshwenya ngwano o ne mathata a mantši gaetšedi aka o hloka thušo o hloka go kry-a ditaelo tšeo di bonang a di botse a go botse gore bana ba tle ba latswe ke ditšhwene a go kgahle nke re kwe ka mo gore ba re bothata ke eng ka mo a re eso dumelang ba le dumedišang ke Olivia ke yena sesi ya banyana mokalapa nna ke nyetšwe ga lešilo a bolela ka lenyalo o bolela ka laka ya le nna ke motho e le gore ke berekile be ke bereka go la Gauteng mara ka fetša ke bona ka gore le gore tlhokofaletše ke batswadi ka 2012 then ra tšea bana 2012 go mafelela ngwaga ra sepela le bona for January ba o tsena sekolo Makgweng ra tlogela lapa la gešo go le sena motho then re dutše ngwaga fela ka 2013 ka 2014 ka bona gore ka re lahlile lapa la batswadi ene ke rile beke ke le re tsena kereke ge re le kerekeng ba re gorena ba re ba belaela badimo ka gae ba re a gona motho a thuntšhago moši ka ja transfer ka kuša gore ka ya go la Polokwane ka mmereko e ke fihla Polokwane le gona ke mo kuša gore ke kgauswi le gae ke tla fele ke ya ka gae mara go ile go a fihla le mo e le gore lapa la mma re a le bona re ba marope nnete ba le thuba ka gapeletša go tlogela mmereko le nna ka ya ka gae ge ke dutse ka gae go be go no tla dilo tše e le gore le wena wa bona gore lapa le be le la bo bapalelo o swara ke segateledi go sa forogo go tsoga dilo tše le bo go di bona o di bona life gore monna bošego ke be kgone re ke robetše ke koko ka re go na le selo se tsene ke tswa ka le mati ke motho e le gore ke be ke na le pelo ke no ipotša gore ke nyako bona re go riagalang one day ke rile ke tsoga ka kopana le tonki ka mogare ga setupu ka fetša ka e šala morago ke nyako bona gore e tswelela e ya kae yona ke no kuša re eno ba tonki tsene ka keite wa ke e gapile ka e tlogela mogare ga sebaka-baka ka boa ka 2019 then ge go e tla monyanyo okši le gona e be go nna di-challenges re bona dilo re no re tsoga re ke ne le ngwana mmane aka forogo ka bomatere o tsogile a robala mo mengwako e different go na le 2 room kwa go na le 3 room kwa nna ke tloga ke le 3 room yena o tloga le 2 room re a tsamaya ka mokana re ya ka ntle go ya go fatla magotlo so re buile ka nako one ka malape e be go sena le selo ka re lenyalo e be le šaletše ke diveke tše pedi go ya go tše tharo o ka re be le tše tharo go ya go tše pedi then ge re boa a re a bona selo mo gare ga lapa mare ke rile ke tsoga ka 5 o'clock ka ke ra go na le ntho e le gore ke katse ke koto ka re ne le e hwile ka mo mosegareng mare ke rile ka gare ga lapa mola ile gore re putlile mo ka mokana ke mmotšišitše ka re a na malome o boneng a ra se ka bona selo ka re tla mpontše mohlolo re putlile mo forogo ka moka ka masa mare gantšwe le ge go ya go sa šiva re hwetša ntho e soki o bo e bone na a ra se ka e bona le yona re
re e tšere yena malome o ke bolelang ka yana ngwana mmane yaka o e tšere a ke tse gore ile a fetša e iša kae le taba ja dinnoga le gona a re tse gore ena ba rile go di bola ba di iša kae so ene le gona go rile modiro go o fetile gape ra kopana le a ke tse gore ke tla e bitsang ke mokgarutswane mare ko mogolo wo mo black and white wa marabaraba o bo le mogare ga nthong ga mathudi a re tsena ka sefero ke mathudi a go dulela ra no kgwetša o dutse mola bana ba ba bapadiša ba bona o ka re ke ntwa go bapadiša ge re tlo realize gore ntho ke ga e gona ga e normale ebile ga e gona mo motseng sa le ba nna ke bele ga senke ka bona ntho ya mohutola ge re botšiša ba re ke letsolo bolo gore motsolo eng ene ga e kgwetša gale le ka mogare ga motse so le yona re ile ra e bolaya mare ra e fakela ka gare ga lebotlelo mo ra go bja ntshenang a ra e hwetša di no timelela re tsore di tšea ke eng re a di lota gona re ka moswana re tla tsoga re ya kae a re di hwetše di a sepela ka gare ga lapa la mme re dutse mare ga sa nka re no re ka re tswa mo re tswago ge gale re no bona re ke lapa e ba lenyaka e le gore mohlomong le hwile ra no ipotsa re tlo no phela ka thapelo mare go boima go ntšwale mpele o re ntho bana ba e bapadiša like go e swara ka matsogo ba dira se ba nyakang go ka dira bona ne ba e tšhela ka mabu ba nyaka go e topa ga botse go no bone le thoenyane nngwe o kare ke ya plastic ka kwa ga ya kwena bjalo go ya ka bona e ba no ipotsa gore mohlomong ke kwena ena ya bona ba e bapadišago bjale ge re tlo e bona ka morago ra bona gore ntho ga botse ke ntho e phelang ga se ntho go bapadiša ngwana a bo a re gape ke bona nono ke setlogolo sa ka ke na le ngwana o monnyane wa setlogolo so ntho ele be e bontšha ga botse gore ka se re apeetse metsi ra e tšhela a zanke ya swa ra apea gape ra tšhela until moratho wa ka wa ntatelago wa tlang between rena le babedi a tlo e bolaya ka garafo a e tšea a e fakela ka gare ga lebotlelo mara botlelo le se la tšea le 2 days re ile re lenyaka la re timelela se ke ra tswa re ile kae ke nella mafello mo le gopola le thega motse wa bolena re no tla ra dula gae ke ntho ke bolelang re no tla ra dula gae motse gona ke kgopetse motho ka modiro go tlo tla re kgopela tla no re thegela gore modiro o sepele ga botse wa tseba mama ke metse e mentši e leng gore batho ba bea dilo ka gare ga malapa ao ke tlo go lemoša ntong ga gone moloi wa nyakang go dula le tšhweni ka gagage baloi ba dilo tše ba di bea ka gare ga malapa a bolena marope ya go sa duleng motho o makale ka gagago go sene dimpia mara bošego go ne mmithini wa dimpia ka gagago o makale o sene katse mara ka gagago go lla dikatse wankwa o makale lapa la gago o le tseba le le gabotse mara bošego le go makatše ka lebaka la gore dilo tše ka mokana ga tšona di tlile o swara mmithini ka mo di tseba ga gabo tšona e le gona ka mo di tla bošego mosagare di a phatlalela a go tsebege gore di ile kae go ne malapa mangwe o kry-e ka gare ga malapa o ba ruile dikatse tše 12 gomme go sene le magotlo potšo kore mmereko wa katse tše keng mmereko wa katse tše keng motho ga ne dimpia di rata mo gongwe kere o tsoma ka tšona o tla ba le hoko a di hlahlela mara go ka kry-a o le motho o no ba le dimpia o sena property e leng gore ka re o e šireleditše o ne mpia tša go feta 20 mara wa šireletša selo o motsumi a o selo mpia tše bošego di a tloga ka moga gago di a malapeng a batho di a go dirang so lapa la gabo lena ba beile dilo ka gare ke mošate wa dilo tše mo le gona ke a e dumela prof cause go na le ka ngwago mongwe ke no re ke ntse ke itshepela ka kopana le motho fela re ka lapeng la bolena go epetswe dilo ene ba di epetse mmago lena a sa tšo fihla ke rile ke botšiša motsodi le nna ka tšatši tsoko ka mmotšiša ka re na go riagalang na mokgopa wa dikapolo tša ntate o kae a re a waya ga a tsebe gore o ile wa felela kae nna yeo e ntletše ponong cause ke no re ke
ke robetše khalora ke bina mpogo mongwe o mo serious a ke bina mpogo ke kgopela mosadi o mongwe ke a mo tseba ke re ke kgopela gore wa polle mogopo ka mogagešo ene motswadi ya ka ile ra sa phela o baditšwe sebaka ba sa hla robala ka kamoreng ya gage a robala ka go ausi ya ka o kgose na moka seaparong sa ga sa kereke ke ile ka mmotša ka re motswadi ya ka kua a ba sešile ko kamoreng ya gage a sa hla robala gona ka ratsa a ke robetše ke bonang ka re seaparo sela sa gao kua ba bapalela mo go sona a ke bone gabotse a go netaba ngwanaka o bona go ne dilo tše dingwe o ka dilwa ka ntwa ya semoya ya thapelo ne mara di tlo go tšea nako gore di tšwe go wena o bona dilo tše ba di bopileng ka dihlare di nyaka o lwe ka nnete kore o lwe ka tumelo tše pedi kore o lwe ka letolo o bo o lwe ka go pheta taelo wonkwa o thuše thapelo ya gago ka gore dilo tšela o kry-a di ne mengwaga di dutše ka mola so lapa le la batswadi ba lena le nyako go thušega ene go ne kgonagalo e ntšhi ya gore ka mogabo lena o ka kry-a mmago lena a šitše a robetše o hlokofetše 2012 ka November o robetše so go šetše wena le mang ka mogae go šetše nna ausi ya garena o ne ga gagwe go šetše nna ka bonyalwa December le wa ntatelang ka morago le laspone ya mošimane mapele ke nyako ba mo go wena yo o nyetšweng o šetše jwang ka lapeng leno o nyetšwe a se kaka tše a kere ka sepedi re a nyalwa ba tla ba re laelela ra kgopela ra sepela re a bogadi a senke ka tlwa ka laelelwa a wa tswa ka gare a se ka tswa ka gae ba ke sa letetše gore ba tle ba romele ba bogadi ba tle ba ntšee semošo ke sa dutše ka gae allright nko iše ka mola nke ke kwe sesi ka mola mma go re na le kae re gona ra lena re gona e ga bolelela mo ke sesi ya banyana le Olivia ba ke neng le bona mo ke dipuo mogata o ka tlalletša kae go dipolelo tše ba di boletšego mma go rena dipolelo tše bana ba gašo ba di boletšego ke na le tšona ba mpotša ka ge nna ke sa hle ke dula le bona ka lapeng ba mpotša tšona ke na le tšona le nna mošiminyana ka monyanya o ile go feta a ntla ba tšwa dišo tše dingwe molala o tša mmakatša nna ka nore ka re sekolong bana ba sekolo ba ja tša go ja ke di-allergy ke dutše le ena o ka re 2 days ke no rawa o tla fola freitaga e ba boa sekolong ba nthera ba re mama gape motho o la ntotšela tša gago ka re di kudu ke rela moratho wa latelanago le Olivia wa number 3 ka lapeng ke re ntšeele bana o nkišetše bona tleliniking a re tleliniking ba re ga go ne dihlare mosadi mošo wa tswa le ena o tšeo di hloka dihlare ke ne allergics a ke tše ke monošitše allergics ke dutše le ngwanola ka mantaga ka re ke tla go iša ka sontaga tleliniking ka palela ka mantaga ke santse gore ke mmerekong ngwanola ke a mmona ke kgahle ke selo ke a motšea ke re ngwana e re ke go iše tleliniki ge re tsena tleliniki basadi ba ba re mosadi o ka tliše ngwana mohuto mo tleliniking ka re e molato ke ba re nto e ntšo le ngwana gao ke lepanta ya nkoša bohloko ga kudu ka re manyanya ka lapeng la mme o tlile ba re beetše trepe manyanya o ne re go feta ka lapeng la gešo go ba dilo tša mohuto wa moratho wa se go ntsheng gane jwa le mo leena manyanya o ne re go feta o tshwenya ke ditsebe a ba se ne le taba mare lenyalo le ne re go feta ka lapeng ngwana ga e se wa go tsena sekolo o sepela di-check-up sepetlele kgapetša ba re ditsebe ga di shapo ke ngwana mengwaga mekae 2009 re bolela ka bokae 13 years e dira grade 10 so o no re ka morago ga monyanya o tshwenya ke ditsebe ngwana yo o tshwenya ke ditsebe be se motho wa ditsebe o tshwenya ke ditsebe morago ga lenyalo ke tswelang pele mama ke na taba tša rena tšana tšeo wa ka o tšwile dišo ke lepanta wa moratho le ena šo o bolaya ke ditsebe ga rena molato ke monyanya o tlile ka lape be re tlile o thaba jo le gore ke šeditše mathata ore le kgalebe ditla
na lapa la go swana le le la bolena batswadi le nyaka nto e bitswang phekolo ya meropa phekolong ya meropa re ye phekolong ka morago ga gore re ye go epolola dilo tše di leng ka gare ga lapa la ga bolena re ye go nyaka go tseba re dilo tše di romela ke bomang ka mo dilo tše di tlile jwang ka mo why gona baloi ba ba kgethile lapa la bolena gare ga malapa ka moka mo la nageng ba kgetha lapa la bolena gore ba tla panka dilo tše ka mo go tlile jwang ene nto e diragang ka mola ga bolena e santše e fele go feleng ga yona ke gore se ba se dirileng ka mola re sentšhe re se bušetše morago bohlokwa ke gore pele o bušetša dilo tše morago o swanetše o tsebe gore di tšwa kae ka gore ka kry-a o bušetša dilo morago gwa tla gwa bua go bala lena so go bohlokwa gore re ye go nyako tseba re dilo tše di tlile jwang pele papa go lena o kae sala hlokofala ka 1989 be le ntše le dula gona mo goba mama go tswa go tenyakela motse wa nannoši o ba dula gana ka moo because o hlokofaletše Alexander a re bala death certificate sa go se re stepbones ka re o hlabilwe o hlabilwe kang ka thipa nka re ka thipa because a re tlo botšišiša kwa morago a re botša mma gorena le yena mare o bolailwe ga a bolawa ba monyakile matšatši mara ba tlo mo hwetša mo e le gore ba fete mo ba go feta ona ba tlile ba mo hwetša mo emapele Mo gona. go bolailwe mama le papa ra gore na ke ena hlokofetseng ka 89 ya ba monyaka ge ba monyaka a zanka ba mo hwetša mara the following day mo ba fetileng gona ke mo ba mo hweditšeng gona go ra gore o bolailwe ee ba molatlha a fetša a lahlwa go ra re papa go le mo ba mo tšere plekeng e rong gorao ee so wa bona gore lapa le la bolena le no tloga le nyako gore go sa sale o berekwa number 1 lena le berekiwe number 2 ya boraro taba ke meropa mara re tla re ya go nyaka dilo tše di tsweleng ka mola ga bolena gore dilo tše di epetše ke mang gare ga mathata ba nna le ne le ona ge le botša ba gabo papa go lena ba reng ka ga bo papa re ne le rangwane ke motho e le gore le ena o phetse segweng botsebotse ke motho e le gore ra mohlaelela and then tane re na le ragadi le ena ragadi ya rena o koša bohloko go no le botša nnete motlho mongwe ga botseng ke be le gore e be se dilo tša go tla ka go ralla le ena ba swantse ba ne le rena ragadi ya rena bophelo jwa go le ena bo boima re ntse re le bana ba kgaedidiagwe ke motho mogolo mare ke motho e le gore phelo jwa gabo ga botse ene di hlakahlakane ge re bolela so ke motho e le gore o fetile 60 years gale mare ga go le pain o ne pasa pasa ga go re feta ngwana ga ka 10 years ene ba traile ga magologolo go e change mare ya pala e feta ngwana wa gago ka 10 years goba o fetwa ke yena ngwana gago o feta ngwana ga o bile le ngwana ka the age of 10 wa le ka pasa okay mara ka gale gona ngwana ba motho a gale ba sa be le ngwana ka the age of 10 maybe ka the age of 17 ke gona e be go dumela ba bona gore e ya wa ke mosadi go dile so ba lekile gore ba ka ilukisha mma gore na sa phela ba sepela le rangwane mara e no bua e re o sa mo feta ka 10 years jwale mara nna ke nyako tseba e motho o ne 65 years ke eng se se mo thibelang gore a gole ngwana kore go ntjwele gona mengwaga ke menyane o sana le 50 something go ntjwele se ba fitla go se o fitile 60 ka tsebo ya le ka mengwaga ya 50 something yona le ena life ya gage hlakahlakane gona go bolla nnete ke batho ba ile gore bona batswadi ba bona ba tlogetše sa le ba banyane ene ka moka ba bolela gore yena o ragadi a rena kwa mafelelo batswadi ba mo tlogetše sa le monyane ba o fepiwa ga gabo ragadi a bona so le rena ga montata rena a re a tsebe marope gore ke kae a re tsebe gore botsebotse bomma gorena ba goletše borra gorena ba boletše kae lene rangwane a kere le ya go botša rangwane taba tše ga ga bomma go lena ba sa le gona ba gona ga bomma gorena go šetše mmamogolote wa le hlokomelela ka moka
yena a ne bothata mare sa le re bolela le ena gale sa le re tlogelana ka monyanya wa ka o bile ngwaga ma monyanya gago ngwagola ka December di-30 le di-31 okay wa go bolela le mmamogolo la bolela le rangwana ko bina mogaladi ka labohlano le tlo tla mogaladi ka labohlano okay frugo nako mang santse le fitlhe frugo maloba re bile lata ka re ile ra ba le mathata funeral a e leng gore ya re hlagele nne go kosa re ya attend mara meropeng re ya frugo ka 80 santse le be le meropeng mogaladi okay le o bonana le malefo go sasa re go bereka motsola ra bona dilo tse di tsweleng ra di nyakišiša la phasa medimo wa bolena matšatši ka moka go fihla la bohlano okay badimo ba tla ba re botša re dilo tse di tswa kae lapa la bolena wa ile kgethilwe mola la dulang ka mola gare ga lapa lela la bolena a ke kwe le bolela ka nto botse ntle le monyanya prof ke be ke sa re ke tlo botsiše ke dutse gone mo ga yona taba eo gore ausio o bontšhitše taba gore o ile ya kae ke kgopela go sekwala ike o ka re ke ya nyenyefatša a ke mowe o bontšhitše taba gore o hweditše thuso ke be ke no dumo tseba gore o holegile kaeng ka gore ga ke motheditše ke na le go šia gore ne ke gona a ke nore go lahlegela ke tlhaloganyo le go nore ga botse go ya ka mokgwa nna ke bonang ka gona ka di-23 tša April ne ke santse be le gore bophelo jwa ka bo a fela wa yo bolela so ke tekwele gore moya o gona wa sepelo cause le mo diponong ke bone ke founetse bo ausi ka di-24 ka re ke kgopela re kopaneng poleke so nna ke sa tepona ke le wa fasile mare ke fihlile mo banka mogetse ba nthušitše ene ke motho e le gore ke tsene sekolo ke phasitše matric wa ka ga botse ka ya unisa ka statiša course e itseng ka fetša o studišitšeng environmental management ya ke e feditše ke degree ke ya di-interview a ke kry mmereko ka re cause age le yona yaya e re ke nore cause mo teaching a ona le age restriction e re ke ye mo teaching ka baka la gore ke bereka ke tlilina ka ipotsa gore ke tla tepatelela ka tšheleteo ka baka la boletše ya bo fihlile mmele o gana ke sa tle go kgonala gore ke mmerekong go padile di-modules tše dingwe tsona ke dirile wa pala jole a ke bona se se ntlhagetšeng ke kwa bohloko ka ngwane wa ausi ka wa ngwanyana e rang grade 10 a sa kwe ka January ba sa kwe at all ore na sa kwe bile ba mo shiftela mo pele ke re sa tla ke ra tshokolo le rena re fitileng ka ra gana cause mmagwe le ena a ile ra ga ya go grade 12 o tswile number 1 a ya go grade 12 mara a faila matric wa gage total fail a repeata ya ba S wala ke bona gore ka tšetša di-educate ka tšetša thuto ka re o na le blockage e itseng so ke re a ke kgopela thušo le ena ke a mo kgopela thušo cause ke a mmona gore o hlalefile a ka tla thuša mmago ko pele kwa wa tseba nto ke e ratileng ka lena le kgono le dutse godimo ga taba tša lena thui ntle le go hlwe le nyakiwa ditaba re kwa o ka re botswa maaka ene la diala ka mokgwa di nyakegang ka gona taba tša lena ka mokgwa ke di bonang di na le solution o feditše ka teaching gore o sa le busy ka ona nne ke sa le busy cause ela ya mathome ne ke patela ke NSFAS a go fande gabedi so e ya teaching ke šitše ka di-modules nka re ke tše 18 di fetša ke ke tlo zama ya di ke tlo fetša nyaka mmereko ke itšwele pele ya mmere gore tlo go nyakiša kgaetšedi yaka radio e theeletša ke batho ba e leng gore ba na le di-company radio e theeletša ke batho ba ba nyakang mmereko akere ya so ba tlo go thuša o tlo hirwa se segolo o re fe CV ya gago re bone gore re go thuša jwang taba tša lena le di adile nna ke di kwele ke di kwešišitše ga botsethwi go no nyakega thušo mo gore se segolo go nyakega thušo ya ka gae go nyakega tšhireletšo go lena go nyakega gore ba e leng gore ba tšešitše dilo tšela ka mola ba tsebagale go nyakega gore lo tšela re tsebe gore di bušetša morago jwang go nyakega gore mokgekolo mo a robetšeng gona a berekiwe le mogalabe a berekiwe re nyake go tseba gore lehu la mogalabe le tlile jwang gona mogalabe papa go lena o bolaelwa eng and then go letle le kgone go ba le khutšo akere
ene santse re bule mebereko lenyalo le bulegile fela ge le tla ka gae le tla le mathata so ke mo ke reng santse re tsentšhe tšhireletšo motsola o tie ke nako tša dipula poleke tše tša ka mothokwe magadima a tšea number 1 ka mothokwe so re swanetše re lwe ntwa e re tiišitše le hloka thušo bagešo Ka nnete. e kgolo kudu so re tlo leka ka maatla gore re le thuše dilo tša le kgotsofetša ke ya nna ke kgotsofetse ebile ke kwa ke mollo ga gona le gore ke sepele ke se ka kgotsofala ke tsamaye ke re nka be ke bolele so ya so nna ga njwe le gore ge ke šetse ke fitlhile mo o mpabiša pelo ke ngwane o e le goreng ke be ke mo tshepile gore le nna ke berekile ka fetša ka rawa e re ke ba kuketse ba fitlhe mo le nna ba tlatle ba nkuketša ya so ge be ke šele ke tlogela mmereko ke re ko o dula ka gae ke be ke bone gore aowa o fitlhile mo e bego ke nyako gore a fitlhe gona tlale mara bohlale ba gage ga bo mmerekele e se ka ba bohlale ba gore a dule ka gae go bohloko gore ngwana a tsene sekolo a be le degree but degree ya gage e be degree ya ka gae a bereki o no applya ga a bitšwe a nyake ke motho mara ge e le sekolo ngwana wa se tsena so degree ya gage ga e mmerekele a re nyamiše ba babe ba se ka tla ba re ge ba e fa batho maele wa kry-a ba re ya le swana le mamang o ne degree mara go no swana sekolo a se bohlokwa wa ya sekolong a o bereke wa se ye sekolong wa bereka so a re rieng gore se a se swereng se bontšhe bohlokwa setšhabeng a kgone go motivata bana ba bannyane ba kgone go bona gore go ya sekolong go bohlokwa o ka kry-a mmereko so ngwaneso re tlo go thuša wena fetša e degree yela ke ya gago a e expire le go ka fetša e sa tlalletša ye then dilo di tlo no ba dintše di tšwela pele akere nna ke tsebana le banna ke bereka le banna batho ba batlang mo go nna ke banna ba nyaka batho ba go bereka ka nnete ne batho ba bang ba hirilwe ba ria matepe kua mmerekong so banna ba nyaka batho ba go bereka batho ba go ikgafa ya ba ikwešiša so re nyaka gore ge re go iša koo o ye go ba berekela ka nnete so se ka dula ka gae wa nyama se ka wa moya se ka dumela nto e re ntepelaye wa kry-a gore e o tepelaye no ke thokolosi eo a e boele morago go beng ba yone so ke tlo le thuša kere bona ntate malefo malefo re fe balli ba bangwe agegete mo mengwageng ye 15 e kgatha thamagane pitse itšhaba le pitsana e wene ngaka moremi e professor moremi hala ahlabilo e moswanela jang ga italo go bothamaga ye kgwadi ya moswanela a ye kgwadi ya moswanela ga italo ya moswanela ga italo go bothamaga nna ka mo ke a tekwa gabotse ka mo nna ka mo ke tekwa gabotse ka mo ya wa bona mo bophelong ntate morota go bohlokwa go thekga lapa go bohlokwa thata go bereka motse gobane go ka se bereke motse batho ba tlo go berekela ona go ka se bereke motse batho ba tlo tepa motse wa gago go ka se tšhireletše bana ba gago batho ba tlo bereka bana ba gago ba tepa bona ene ba itirela boithatele jwale ntle le go senya sebaka gore ba ka batamela ntate malefo ka re ba khujana batswadi ba ka le kae nna re gona ke kwele o mongwe ge re bolela mola mosagare ge le fa ntate malefo ditaba ke kwele o mongwe wa lentso le bogale wa kgonang go bolela kwa gale ka pelanyana ke tse ko mofe mo go lena motse wa dišu lokiša mo malefo a e batamele malefo kukanyana mane fa mme mareu mane le kae motswadi re gona re ra lena tate re gona ke moremi o ke ntate morota ka fale e ya kgoši re a letamiša a wa go dumediša rena beng baka rena re bana ba mmaboki bana ba mmaboki re tswa mamone le tswa ka mamone re tswa go ka mamone re kukile ke mathata ntate thobela mathata a lapa le ešo nna ke ka gaka
ye le yena o ka gagage jale re tšešitše ke mathata lapa la mme ya lapa la mme le tswile marobaroba re ne le ngwetši kore nka no re kgaetši ya ke wa mafelelo kgaetši ya ke mogolo o ile a hlokofala ka diatla ya ka 2008 jale kgaetšeji ya ke monnyane wa mafelelo a ya nyala mosadi wa nkwešiša kere ga a šetse a nyetše mosadi ela ka kua nka no go bolela kere tafolkopo a nyala mosadi jale mosadi ela a tla mo hlabiša ka 2010 ka di-14 ke ra ka di-30 tša kgwedi ya senyane le di-31 ke lenyalo a kere ge monyanyola o feta ga e re 2011 ka di-14 January ga tšea ke gore ga a sa rata mosadi ela mosadi wa ntoya ye bana fela o sa tlo o rata ngwane ya batho wa go loya gomme o mmona ngwana e le ngwana o tlile o jang ga ntho o šetse ya kwala kurumane ga mosatsana motswana ga a le mola kurumane ka yena 2011 o ka kgwedi ya senyane yela wa kurumane o atla ga a fihla mma gore a o gojiša kgoro ngwana maboki ka gore lapa le efo o ba la ngwetši ela o ra o mogolo a kere a re efo o ba la ngwetši ela go a ya o tla boa gape o boa ka engwe polelo o raga ke kgweditše mosadi ya bana ko monyalela abuti a ke ela go robala a kere ela o robetše a sene selo ene re tlo leboga a kere gore aowa o tlo o tsoga leina a kere aowa ga ntše go le ka mogola 22 a lefe ka February mositsanela o a tswelela ge mositsanela a tswelela mma ore a ke ena le rena re a leboga a ke ela re ilong go monyalela malome na a ke re bjale re mmitša malome ka bana ba rena ore aowa ga e sa le ela ga e sa le wa malome kwaka mma ore a o sa gojiša kgoro gape ka gore lapa le efo ba la mammang la ngwetši ya ka e mogolo o napile ngwetši ela a itlile nna jwalo motho ela o tlo bolela mehlolo gape nna ga se nna setlatla ke ngata pulumase ke tle ke fepiše ke mang bana ba baka ke tse ke mang wa tlang ka taba tše di jalo ke ela wa bobedi makoti ya bobedi ela wa kurumane jwale ga a sa bolelwa nne mara o gona jwale go bolelwa ya ke yena a ntšha mmantši wa gore yena ga a šašarakana ka tlogo ena se yena setlatla o ngata pulumase a tla fepiše ke mang kwa boraro ye jwale a re no etšea gore ke wa boraro ya bana ba ka ba bakang aowa re a humola ene ke a gopola nna ke ga marišana ke nna ke be ke hlola go mokgekolo o kente nngwe le nngwe jwale mola ke humotse ke mo lebeletše o ne o tše ka gona mo batho ba modimo a fa o itše a le botša gore ke itše ka mo rekela hempe hempe a e rekela kwene kgantho o tšhonne na kana ke lepodisa motho a o tšhonne na aowa ke mo reketse hempe ngaka ka ya sefofu ya letebele ya kwaga itše ke mo rekele hempe ke mothušo wa mapodisa le masole ya bana kore mo ga re fetole re no tomola mahlwana re lebeletše ke tomotše mahlwana mma le yena o eme o mo lebeletše o boraga o seka hle o tšholla matlakala ka šakeng maoji ya re a suelang le a tšholleng ka morago ka gore ga le ka a tšholla ka šakeng baloi ba tsena ka ona ebana kana re no fahloga re suela ka lapeng re ile tšhollela ka kua šakeng ke ra rena bjalo gana molao wa re homotše go ile ke 2012 ya kere 2013 e fetile 2014 mma wa bajwa ge mma wa bajwa e le kgaetši ya ke gore ko roma banna kua ga bo mosadi ela ba e ba mpheteiti ya gore ke nyalaneng aowa mma gore eya gantho o tšea nyatsi e ile o kgopela mosadi ga a kgopele ke mma ga a kgopele ke renane o kgopela ke nyatsi ya gage nna re tsebe a kere re tseba go ile banna a kere re tlo dikwa ka morago nna le e ausi mma gore aowa ka gore ke mamorato mosadi ya gagwe gore wa morata lena yang kua ga bo mosadi
le botšiše gore a go nyakega eng le eng le eng leng ke mantoane go nyakega eng le eng le eng leng re aya ga re fihla aowa re botšiša mokgekolo mmaago ebile o re hwetša re le mola ba ne empša tše kgolo re ra bana re swarang dimpša di seke tša re loma aowa re aya ga ntše re le ka moola ntate mmaago o tšwelela ka koloi o fo re le nyakang mo ke ra gore le nyakang re ra aowa re ronne ke mma le nyaka eng jwale re a thoma re laodiša ditaba kere a re laodiša taba tsela o fo re kganthe a se lakwa ka lengwalo re lengwalo le tswa ka jwale mositsanela ba re go ke mosadi o foraoa le swere ke nna nka swara lengwalo la bogadi jwa ka ba lengwadile la swara ke nna aowa mola re a homola a re homola ke nampile ke a boa ke ra go tlile banna ba babedi fela mona ba re ke ra banna ba la ke re ba re botsitse gore ba tswa le mang ba re ke ra oa a go atla banna ba babedi mo go tlile mosadi mmago kgarebe o re aowa mo a se go atla motho ke re no a ke tseye founu ke founele monne e la go tlamo o no tseka gore aowa o tlile kore le tle le ko boraji aowa o tlile mola ba re a seng ka etla jwale ke re go bona ke re aowa mokgekolo ganthe bana bao ba kgopela ke dinyatsi tša bannana ba fong go kgopela ke nyatsi gona boelang ko ga nyatsi le le tšeeng kobo le itšiše ka mo monyanya lena o tle o kgone o sepela gabotse ba re a se nto re e dirang eo aowa nna re a ikgomolela ke ne le ausi ya kere aowa nna re a gomola re boela morago a re fihla re a bolela re aowa banna a retse aowa re ikgomoletse ebile wa nyala ga a šine o nyalo a etla bana nna goba ke badimo bešo ya ke tsebe goba ke badimo ba borena a re tsebe motho ela o ile a tla bolela ditaba go ne le mogotsi o ntheketse prosenta motšhini o ikae jale aowa e sa le magoeng ke re go yena ke re aowa bagotsi bao a ke re jale o tlile monyanya o fetile o tlile ka di-2 tša January 2015 jale o tletse ruri a kere jale o tlo gore a thome ba mphounela ke founela ke kgaedi ya ke gore re letse re tlile ke re aowa ke tletle ke le bona ga moswane ke aya ke ba bona jale mma o a fokola o ga ausi ke aya ke ba bona kgaedi ya ke gore go nna o re a o sa dira di-camfruit na ke motho wa go phila di-camfruit ke re di gona ke kwaba le perekisi gore o ntle le natso bosasa kgaitšeje bosasa ke tšea mapotlelo la a mabedi ke sontaga ga ke fihla ke beya mola kgaitšea ke a ntlaba ka polelo ya gore mo re tlo loiwa mo ke thomo ya mahlogo ke a mo lebelela ka ena nako o topatopela dipeke o a sepela o tlogela mapotlelo a le mo nke go wa lebetse ga a lebalane o a tlogetše ka gore polelo itše mo re tlo loiwa a senke ke mo fetola ke ile ka homola motho ela o dutse January February March ka Aprele no kwa tša re mma o moloi mma wa ka jwale kana mokgekolo ela o ne mengwage mekae 102 o tsebolo ya motho a ke tsebe mo le nna bana ke a ka gae go ne le dikgomo mma ga a gola ke patela badiši ka kgomo tša ke re o dula le nna mokgekolo jwale ke re ke ya ka gae ke hwetša a beile petse ke re go wena ke ra o tšokolobetswa neng o re ke tšokolobetswa maloba ka labobedi ke ile le labobedi o re ke tšokolobetswa ka la mantaga ke re o tšokolobetswa kae nka ne o bolela gore ke kae eno ba kereke tsoko kereke yona ke kereke e tsebang ke mang le mang poleke o nka ne o bolela gore ke poleke efe aowa ge ile tafolo kopo matlala ramošibo kae gana mo mokweteng ke tšokolobetswa moo ke re wo right ke la bobedi ya kere ke be ke bereka nako eo ke bereka kretšhe ke no re go tswa kretšhe ke iša tšhaleta modiši ke la bobedi ya kere ke moka la boraro kgaetši ja ke o atla o tla tšea mmaka kua go nna ke bošego aowa ke re gona ke tlo ba ka dira gore ke tle ke mmone la bone ke hlwa ka gae Freitaga ke hlwa ka gae le ausi ya ke mongwe ke mošalago ka morago ba tswa ga masimola ba re ba tšo phasa badimo
ba feta go nna ba re o fete re bona mokgekolo ka kwa gae ka moswane sontaga ke a tsoga ke ya ka gae ya kere ke aporele ga ke fihla ka kua gae ke hwetša ba re ba tswa ngakeng yela ya Mokwete ba tswa ngakeng mola Mokwete jwale mola ba re go ke kereke le petšela ga e sa le gona kgaetšedi ya ke ga a hwetša petšela mo sefegeng awe motho a kolobetswa a ba a sepela a ya a rola petse kgaetšedi ya ke gore aowa re tswa ga motho eo re itse ga re fihla mmane o loya mosadi ke mokaakanyana ka nako mosadi eo wa moloya mokgekolo go kaka eo moloya jwa ko mokaka mosadi o mosadi eo o fedile ke mokakanyana ba re o molešitše nnalete le nama a pudi nnalete nnalete ya tsena ka teng ka motho ba nna le ge e romelwa ka sehlare ya jula ya tle ya boa a retse a ke tsebeng tate morena gore ya kgonega na aowa gape ebile a ke tshepe gore ge nna lete e ka tsena o ka e dulela le yona 2 evan aowa 2 minutes e ka se dule mo go wena ka teng ba re le nama puši aui kgaetšea ke gore jwale ke bolaya mmane aui gomme ngake o itše ya tlong mokgekolo o ne 102 ba re ya tlong o tla mo hlokomela ga a tle re mo gaeng ka magare ka nako ke beile petse le nna ke beile petse le gale ke napile ke re aowa go tla ya nna kore ke nyako o bona phelwane jwa batho ba ke re go tla ya nna a re fihla ka mola ngwanyana ngaka o tšea potlolo la piri o ne a kgaetšedi ake ke moka kgaetšedi ake o rotopa ka lengwako wa gage a eno a kere o nwa piri o ra nna o re batamela ko go gae wa ntsa kula le a sega wa ntsa kula a thoma ntsa kula a fetša wa bona ka ona mokgo kere o kwetša e le makhuri a kgogo a sego a hlakana le selo makhuri a kgogo hebane wa ke tlo hlabelo ka makhuri a kgogo a se a hlakana le selo gona mo a ke bolele ke a gomola re a goma a re e tla tseleng ke re mmaboki o re morena ke re a ngake ya gago wa itshepa na o re a wa se ngaka ke moloi ke ra o re a bolaye mmane ye bana a ui a ke gane selo a ka ntia mo gara sebaka ka tle ka hloka motei ke fore woo o tseba o ntlhoile re hloyane ke fore woo ra spele a re tshela e nngwe noka gape ke ya mmoeletša maboki a letswa leo la gago o be le senya ke mang o re ke be ke ne le ena ngakela ya nthera ya re ke direso a ke go botse ngwana mmaboki letswa ke sefo le a sefa ga le no welana tseba gore ga le ka e la sefa la hloka mokgekoloela o tlo e tšhatšharela ke di 27 tša aporele ka nako eo o ile o fetela monyanyeng ebile o ya magweng a re fihla re tsena ka molalapeng a oa ke a jula o tšea maušwana o ne ya kgaetšedi e ba ntate moremi e bane kore o tseba lesea ga re sa leng a thelaganya maušwana a gore a tla tope ka monwanyane so mme ba rathaganyetša kgaetšedi yake ke fele o lebelela ba re go nna ba re ge nkabe mokgekolo a sa jule mo bana šiba kere a nkabe mokgekolo a sa jule ka molapeng nna le bana ba ka re ja 12,5 kgwedi tše 5 go a kgonega ntate moremi jwale ke mokgekolo a fetša go bopi ke namile ke re wo ka re mokgekolo o sa jutse ka mogae ke tle ke reka bopi ka tle ka oketša 12,5 o ya lena a oa gana mola ke homotse ke lebeletše a ntse ke homotse ke lebeletše banna mare kgaetšedi ya ke o tšea gabotse banna a oa ke a homola go fetile May, June, July, August go ba koša ya badimo mamone ke re no ka re ko ene o re wa bajwa en le re mma o leloile e re ye mamone ga ngaka e kgolo ya go tuma ya moya wa itseba ke a go aga re ko boletši jo gore ga botse boloi jo khwe mokgekolo o go dirile jwang a kere a wanke baya a re fihla kwa ngaka ya go tuma ya moya ga inya ko ntopane ke a ipatametša
ke a ipatametša mafelelong ebile gore mosadi a jesie poraone ka re morena gante gore ngwankgerula o sa fetse kare ke rwele mathata ngaka yaka ke nyako kwa motho so ore ana wa mo tseba motho wa go šetšego ka morago ke re ee ke a mo tseba ore ke ngwana kgaitsedi yaka ke re ee ke a tseba gore ke ngwana kgaitsedi yaka go wa ngwana ra ngwanago jwale ke nyako kwa boletši jo a re ena a ka se phekoletša bogare ga mašaba a re nka se kgone go phekola tšešomo gare ga mašaba monne a ka tla tšhabo o reka bopi a nka bolela jaaka ge šukana ga e bona gore bjale e tlo thomong kimela tabeng gore aue gante go bolela ka boletši jwa motho ga a bajwa ga e ba o loile a re botša ga go netaba ke a feta a ke boa ke fete ke tšea mokgekolo ke re kgaetšetše a ke tšee mma ka gore ke moloi ba re o tlo tšhabeša jwale ka ngwana a re rabara eban hei so ba re mogekolo o tlo o tšhabeša aoe se ka iša pelo kgole koko se thuša koko ka metsi malefa aoe o betang pelo mamma betang pelo koko re dikwe ka moka re kgone go tseba gore le thuša jwa motswadi ee tshwarelo tshwarelo motswadi yaka di a direga e napile ke tšea ela mma ke re ba re o tlo o tšhabeša jwale ka ngwana ke tšea ela mma ke ya nae ka gaka a ke ya nae ka gaka o ka re go fetile 2 days nna ke ya mmerekong ke šia moloi ela ba re go tlo o tšhabeša ka mogae o hlwagana ka mogae ya ke boa mmerekong ke mogwetša gona mo ke moka kgaetšea ke o tla mphounela o ra mma o kae kore go se ne tšatši le ba sa founeng ba founa tšatši le lengwe le le lengwe ke re ba re ke segafa o tlile o rabaraba ya no re ya lebogang tate malefa mokgekoloela ka rabarabe ande o godile ke a mmona jale ke re o gona mara o sa robetse nna ke ya mmerekong ke no dira tee ke e bea mo o tlo nwa aowa ke ya mmerekong a ke fitlha mmerekong ngakela ya ngwannyana ya phekola ya mphounela o re a mokgekolo o kae o re kgaitsi ya gago o kae ke re kgaitsi ya ke ee o gona o re a o jwang ee ka eng a ke re ba re o wetse ke kotsa mmotoro o ne e beketse pedi o ja dijo ka motšhini o buša moya ka motšhini taba wa botša ke mang ka gore motho e ke boletse na e furugu ka 7 o re ke kwele mosadi ya gagwe a mosadi eo le boditše gore o baba ke nna ke re aui a ke re lerolo ya ke mma a re boloi ya bogona mosadi ela ke tsotsi eba a le tlhogo e thomošile gore gante ga botse jwa le mo go sepelang ge e toropa o gore a mpotse o re baenši ba ba etla ke tletle ko go botša ga e toropa go founa yana mosadi ena koko o kae aowa koko gona o raga ke re wena ye o re ngwara ngaka wa re mmaboki ua bajwa ke kotsa koloi o ja dijo ka metšhini o buša moya ka metšhini o re ee gape bana ba ka ba sa hwetša tša go ja a ke re bopi bo boreka ke nna ka baka la mma jale a ke re ke motsere nka se boreke ka boiša ka kua a kere ee bana ba ka ba sa hwetša tša go ja tšhalete e felelela ko aga ngaka ka ra ga o bo mo iša ngakeng bo sa tse gore ngaka e nyaka tšhelete na wa gomola a gomola e no re ge a ka sete e sobelela e re jale ke a fela kgaitšija ke wa mphounela o re tsamaya ka gae o ye o iše mosadi ya ka sepetlele gape ba re o hlakahlakane o fo o hlatša ke re aowa jale moloi ya ka ke mošia le mang ge nna ke ilo iša motho sepetlele bitša bagabo a kwešiša ao ka nnete o biditše bagabo ke tlo re e le seteretaga ka bo 11 ke re aowa a se ke ka ba sathane a ke bone motho ela ba re go wa bajwa a ke fihla ke hwetša ga gona ke hwetša bana ke re mao lena o kae ba ra wa mmangwanago o motsere ba ile poleke tsoko a kere aowa ke a goma ke naganne mokgekolo ka kua ke ra wa moloi ela ka o šala le manjwana ke boela ka gae
ga ke fitlha wa ke a tsena ebile mma ore a o tswa kae a kere ke motho e mogolong ka selo kere ke tswa kae ka emang vare ke no re aowa ke be ke ilo nyaka boloko ke tsenne ke topa maloko ya fitlha ke nkiše sepetlele kere ke ekgwa ke be ke tseba gore ke bolaya ke aowa ore jwale ke a moiša ke ra wa moiše o ino re ga boa mphounela a re ebane a mosadi ela o swere ke letse jo bogolo jo bo tswa ga monna a motšhene ke nna jwale a re e o ra jwang ka re mosadi o nthetše a re go ne le mokgotsi a gago makgweng o mo reketse motšhini wa go hlatswa o tlo o romela ka finishara ka re go wena ka re aowa tšatši le motšhini o e tla o re botse re tle re tsebe bakgotsi bao ba gago a re aowa ke monna o hwetse ke mosadi ngwana batho wo ge mosadi a hlokofala monne o ba tseba kgotse sa lena o re aowa le ko a re dulang o ba re etela re robala ke re gane mago a lefele re motse pedi nao o re aowa makgweng a go etse mogae ke mo alela mo ke alamo go a kgonega ntate more gore ruri ke a lemo monna a lemo yeo e ka se kgonege yeo e ka se kgonege no ke ya malo wena evan ke napile ke tomola mahlwana ke a mo lebelela ke re eya a wa ka nnete motšhini o tlile jale ke ragaetšea ke kere bothata bo tlile le monna a motšhini o re eye gape ba re o robaletse ke mosadi a ba ne maletšea jwale wena wa mošalela mmorago a wa ke file gore ke bana ba tlo tlogelana ebane eya a wa tlheng ba re monne o kgone go robala kua o šetse o kile wa mokgwetša a re kile ka mokgwetša ke e tswa kurumane e kgaetšea ke o kurumane ka re ga ke fihla ka makala gore monne o tswa kae a re o se kwa motshwenya fela re rekela marothwana ga o sa ile kurumane ao jwale ga o sana po a tšhaba a ke file gore ke dilo tša bana a jwale wena ga o ne bohloko kokwane gore aowa ga ke nayo napile ke a homola a ke homola aowa ke ituletša go netaba go ile jwale ke a mmotša ke ra ke re wa bona go utulogile maletši a dimpša o nkga khopara wa mmona kere a re ka re jwale go šetse wene go itšhatšharela ka letswa lela la gago gape mmaga a loe banna a se a loya ngwannyana a ke gane a ka no ba ke tsebe go bogoleng ga ka mara nna re hlalefa ka gae re file go tša go sene bothata a go mola ino re ga e thome e re october ya mafelelong ke robetse ke mosione ke bona e le gaetšea ke a tokologa kore batho ba swere diphanka ba swere melamo ba swere mapaka a tokologa ka mogare ga setšhaba ke re aowa man mola go diregang ke mo moyeng wa nkwešiša ke a kgona ke re mara mola go diregang jwale moya ka o thoma o theoga ga moswane ke ke reka airtime ke a founa ka nnete motho ela o bolela le nna moya o le fase ke re gane go diregang tšeka kwa borara ntate morena a ke tšeka kwa borara moma aowa ko šitše ke koloi aowa bona ke founu nna ke bone o le gare ga mašabašaba ba laetsang ke ba go rema ka diphanka le melamo le aowa ba ntšha ka gare ga koloi ke gagetše e le kgaetšedi yago ke kgaetšedi yake o gagetše mara nna ka bona koloi moo aowa koloi e phethongile ga ka e ntshega mokokotlo monna seterebelo se le kae ke taka kore le a sega batho ba modimoye kore mathata a rwele mathata malapa ke taka go metshipire ge jwale ba mphaketse ditshipi ga ke ne matla go bolelana ya ke wa bašwa ke ra owa re tlo fele re go tsošetša a thome ke e toropa ke founela ngwannyana kurumane ao ngwannyana o reng kgantho o sa re botse gore kgaetsi ya rena oa bajwa o ile ka kotsa mmotoro gane so le ya se ya le botse ao o teile ke mpakati o koloi bane ke mpakati a kere ke mmone mara ke mpakati eba mpakati o iteile lepodisa o tia lepodisa le tšhaišitše motho ka mmotoro jale ga ba tsebe gore moya o sa le nameng mpakati ya mošala morago a ke re o na jala ba morakediša ga o tšeka mo a tšeka go ntse gane mongwe o tla ka koloi ka kua a namela koloi ya motho e mongwe ka koloi ya gage a ke re tšeo thulana e re kgotlho mpakati wa be o fihlile ke
ke no mo tlogela a ba kaone ka re ga itsedi ya re ke thaeditse ka re a se ka go botsa ka re o tlo thetsasarela a se ka go botsa ke letswalela ye ka mo go utulogile bojia jwale ka mo go utologang pakati ka re o tla lahla ke tse mme mmago ka nako o kae o sa phela o ka mo go nna jwale le tswalela le rothotha ba babedi ba tiabale mokgekolola soga gafe aowa jwale ngakela ya ngwanyana e reng ngaka ngwanyana e mpoditša ga e le gore yena wa bolaya a o tso thaswa kae a wa ke di rutile ke magolo o ba bolaya a bolaya static aui au banna ale magolo ga ba bolaya wena o sa thaswe ke ga go nea yela mmago lena ba re o tlo rabaraba aowa ke a ikgomolela re ituletse ro ka boletše o wa okiwa ko a kurumane jwale o buile mara ka e ka botsa bana bo boausi ka re aimane motho ola ba re o iteilwe a se auša ke kotsa koloine jwale ko re e thomo re emiša tlhogo aowa re a gomola a go ne molato go ile o gorogile o tlile gae jwale mokgekolola yena sho sa phela go boa mo itse ka 2017 nna ka e ka thaso ko thaswa gana kua ga ngakela ya go tuma ya moya a ke re ke relative yabo a tumišala gore ngaka yo mpolaya ke mang ke kgaitsedi yago ke kgarebe kurumane yena o ga kurumane jwa lenyalo lela koa ga kurumane a le sa le gona gape o boletse a re ke ngata pulumase a ka setle ene mosadi e mogolo ga a ka tla ke a mmolaya jale ngwalela batho efo ba ga a dutse ka molagare ga lapa labo o palela ko go tla bogaši motho sho o tlile le tsema la gage mokgwa o re e ga a ka tla wa mmolaya jwale o kae makoti wa bolena o mogolo o wa gore magekolo wa loya o gana ka molagae nke re o dutse ka bogagatha jwale ntate moremi ya re sa ya ka gae re rakilwe kore gabotse se se le kukileng se le tlišitše go fa ko gore lepalela ko go gata ga bolena le rakilwe ke go gata ga borena re rakilwe kore tabe bohloko ya go tle empaba tate o robetse ka 1976 onkwešiša ke mara bitla la gago le epilwe nagana mogala jwa a robetse ka 1976 mara mositsanela o ile go ba ka molalapeng lebitla le epilwe e le gore o makoti le tswa go monyala ka dikgomo kgome ya go monyala kgaitšea ke mmara re ka kgomo a ke re ke mamorato nna ke nyadisitše ele wa mathomo ka kgomo a ra wa nkadimea ke ne selo ke tletle ko go rekela mmatše ya kgomo a monea le jwala ya rekwa mara ge e le mosadi wa bobedi a swana le o dula ka lapeng la ga bolena a wa re tloge re mmoditše ra re motho e montšhe mosadi ya lapa le a tswelele kore ngwane ola o nsetla pelo ene ke setla ke bana ba pelo ntate moremi ka gore gane jwale ngwane a re letse go tate ga a kgwetse khutso mo ga mosadi e mogolo ba tšengwe ba re ga a tsoga gore ke lorile mogala jo mongwe o nthetše a re gane wena o dula kae ka gore ka ke ya ka lapeng ke kgwetša batho ba ke sa ba tsebeng mara o kgaitšedi le ya kgona go boledišana le yena aowa a go neta ba re kgotsitše lebitla a o itše ga o ema wa reng aowa a se ka fela 1 2 3 ke ile thasong ya ka ke buile ngaka e kgolo ya moya e se ya mpolaya ke gorogile ka gae a ke setse ke gorogile ka mola gae ya go netaba ba no tšeka ba re ngaka e mphile bologi nna jwale ke a ba loya ngaka e tla go fa boloi jwang banna ka gore a ke re ba re moloi ke mogekolofu jwale ko loya le nna ngaka e mphile bolotšana a o siake ye ke mošalang morago gore nka fore ke itše ke sa lefa o thaso ka bona dikgomo ka mokgomong ke a botšiša ke tle ke botšiša ke re gane kgomo tša mogekoloji kae ga re ba re go bo go le komelelo di hwile di fedile e nngwe ba e epetse ka šakeng nngwe ba e apetse ka morago ka raoa kgomo tša bolena di mo tlase a tša hwanne kore ka ena nako o moremi ya ke tsoga ka masa ke ile o tsošetša
tša ga boragolo se kgomo jiji a phela mara ba re di hwile aowa ra ikgomolela go no ba go le ka mokgoo 1 2 3 ya rekiša mašimo jwane a mokgekolo anko a kere aowa mokgekolo ga re dikgomo di kae ba re di hwetse kwa thabeng kwa mantšhotlong gape o tsofetse jwale aowa mokgekolo ya jula le motetema ga o se a ke mo latelang wa hlokofala ka 2021 aowa ke a mmoloka mma o tla hlokofala ka 2021 ka July o ne le mengwaga e mekae o ne le 108 a kere ba re ke mmolaile ko retlhare seo sa ka sa boloi senape se fo o bolaya mokgekolo mobuo ke raga e ba bogona ba re ke bolaile mma a kere o robaletse ka gonna ene o mo fepile ene o robetse a nyaka ngwetsi ya gagwe e mogolo ene o itse a sa bolabola ra ngwetsi ya gagwe e mogolo a re o nthekele kobo wa kwešiša ya go nkiša gae le godimo ngwalela nnete o tlile le kobela a motse aya a re ke mongwadiše societyn ra ira mongwadiša kgaitsedi ke a patejiša mmare ke gale ke mengwaga mebedi ke ntšha tšhalete we ke yaka society sa re gomme mokgekolo ga ka robala ga re mmoloke ene society se ke sa mokgekolo o tswana se gole ke sa 1981 society se ngwanyane o ne o se kwetša mma ke patetse 1630 gore mma a robetse a kgone o boloko sa le we ya neng ka ga e kokola mafello rena yo ko se re ile neng ausi re itse ra ya re ile o phasa ngwana ausi ya thaswang e ka ba ngwaga mang ge le gopola ke ngwagola ngwago wa go feta e seng ke re tsena ka lapeng re ino o fetela ka mabitleng ke ra go tsena ka ga ga bolena sa le le ya neng la mafello sa le ke go maa ke boloka mma ene ke mmolokile ka thata ntate moreni a ke swara handle la lemati ngwanyane o tšea sekoropo wa iphumola a ke re ba re ke a loya o tsere go na le ntongwe e leng gore e ya mphatlha ya goši ke dumo kwešiša gore ka malapeng ba le rakile straight gore le sa tlhole sa tla go ba go diregileng ba re kana ba re rakile ne ka 20 mang 2016 mamma wena o thasitšwe nna ke tlo thaswa kwa ngaka e go a ke tsebe ke no fela ke kwa ba re go na le go thaswa go riang le go thaswa go riang go le ngaka lena mara go swana le ge bose gona go riegang a go tle motho bongaka jwa ka e sa le go itla batho ke sa tšogoroga a ke tsebe motlho mongwe profesho ka nnete ba tlona ba ba re tlhatlha mo godimo ga tabae gante a le gone o tsoga la lebelela meso la lebelela jabo lena gore ka gae go reng go direga motlho mo le ka thuša kang kae kae ka mogae ee ka gae gona le ge ke lebelela mathata ona gona o bonang ke gore ke a bona gore mo a go robalwe ka mo lapeng le la borena gore go e ba mothong a go robalwe wa nkwa ntate morena mara gore ke ye ke thuše ke ya imelwa ka gore kgaitsedi ya ke ga e ya ngakeng o ya ngakeng ya bomwanyane ga e bone jale gore ke tseye dilo tša bomagolo ke ye ke lokiše mme biko go bala ka re a ke tse gore ba gaša dilo tša mohutamang ke mosadi ina laka jale ke no fetša ka la gore ga go netaba mara ke ge ba re go utswa dikgomo tšeo tša mokgekolo ba di rekiša ba thoma leboto mo tlaasana ba re ke la mmanyane wa leng ka molapeng le jalo šhelele ga le tielwe ke re tšhelete ya dikgomo e fedile le ya mašemo o sa bereka kgaitsedi ya lena o kurumane mara go swana le ga sa bereke a ka tswelela mo ka go botsa ka re ke lepodisa motho o tlo go gana gore eno ba e mopududu jale ausi a ke wa louka wa go robala le yena ba re bolaile ke nna mantšu a tla go wena seroka phatla thui ebile ga ba ntšhabe aowa
kgaitsea ke ga ntšhabe o tloga fo o bolela re molotsana ka ba ka e ka botsa ngaka eo e kgolo ya moya a re ga ke fele pelo ka yena ke tlo mo kry-a gante modimo wa tia o ile e se a ba jiša lethasana thoko eo ya ga borena gore a tla bonane le kgaetsedi yake a be a re tlogela a kere a wa ka nape ka homola ga ntse ke homotse ke tlile gore ona ngwago wa go feta ke tlo kwa gore moyena mositsane o botsa kgaitsedi yake a le kua magweng a kere o re gape kgaitsi yago ke ena go bolaya kgaitsedi yago ela wa kua local ebile ke setlotlwane o ka gagage bana ba ka ba itšea ba ya tleliniking ba mo feta a suela lebala bana ba feta setloutlwane se suela lebala ka gagago ka gaka mmane a penta mokgwa ka moka ba robetse batho ba ya o mmago le ena ba romotse re mo re ile le ena ke setloutlwane setlotlwane ka gore o robaletse ka mogaka ausi ake moago gomme ko okile ausi ake a ba a robala ka be ka mmoa mmago penta ntlo Ee. o wa geno o suela suela lebala lebala bana ba gagwe a ba ya tleliniking ba mmoa ga ne ntlo ya gago ya pentiwa koko wa ke re ntlo yena e no pentiwa gape le ya tswapoga sale o e pentane le la mafelelo ke pentile ne o moshimanyana o itša e tswa magweng ngwana ngwago wa go feta o ke ngwana ngwago wa go feta a tla a rekile pentetše ka re ngwako o tswapogile ra hira mošimane ka monthagake a tla penta ngwako no ba le koko kwele gore a rabile gabotse ee nke re kwe ka mo go mama ka mo malefo a ye ka mo go mama e dula gabotse ka mo mmago re na le kae re gona ntate morena re gona ke tse ke mang ke morodi ya mmaboke go dula motetene okay lena le ka tlaleletša kae go tše koko a di boletseng ka nnete tša di boletšego ka nnete ke tsona ke tlo tlaleletša ka mo ke tlaleletšago motse wa borena ka nnete ntate moremo wa re imela e wa re imela re hloka mo re yago nna re phasa badimo gare ga sethokgwa gomme legae re nenalo re palela ko go tsena ka legae le mamma ka gobane motho ola le ga e tla ka kua o boletša a sa tla tseleng a sa tlo nyalwa gore ena ga a fitlha ka kua a nyake motho o nyaka gore a phele le ena le bana ba gage fela le monna gage batho ba ba hwetšang ka mola ba sepele ka moka ande ka kwa bohloko mamma e be e le motho wa go rata lapa la gagwe re ka re tla o dule le rena a sa kgone go sepela rena a nyako o dula lapeng la motho a re a fitlha ka kwa ile o dula le kgwedi a seng ka e fetša mmago mositsane a tla hwetša mmamma a re gantho wene o riang ka mo lapeng a re oa ke re nna ke dutse ka gaka re a re ga bana ba gago gomma e ra mamma ka moga gago tabele ya mpabela ka kudu jwa le sa mpabela a era mamma gore a tswe ka mo lapeng la gagwe go bannyana ba gagwe mogekolo ra o nna a kenya go dula ga motho ka moke ka gaka a be ga ba thomme go mo hloriša jwale gore a tswe ka nako eo lapeng la bolena la borena ntate le ba ba kae ba le šetšeng le buša moya re bo ba 5 ba bang ba kae bele le 7 go robetse ba babedi a botuo mogolo le mosetsana ntatela go a go robala ka 2000 go ra gone jwale re bona lena le abuti ya lena o lelelang ka ena o mongwe ba bang ba babedi ba kae se rena gona ka mo mamone ka mo e mongwe o tafologopo monyannake wa mafelelo a latelana go le sogana le go ba dula ka ga bona le bona ba ya ka mogae a ke tsebe ka nna aowa a go e motho go ya wa tafologopo ka nena o kwana le makotia o ba kwana bao ka mo melokong mamma ge dilo di re tlaiša re na le bo malome re na le borangwane tori se le ile se tšela sefamang re sefile re botša ragadi mara ragadi o hlokofetše re fo botša bana ba gagwe felene ke bannyana ba soma le rena ga borangwane boramogolo ba hlokofetše ka moka ga ya gona motho ka nnete a go motho fo ba bana fela le malome o hlokofetše re fo botša moga tša malome le yena o tsofetše la ga re mmotša awa
bana ba ragadi ke basadi ba tshwana le rena ba folla ba llela lapa la malome a bona ba llela makoti wa bo bona ya sa ba moraka go ka lapeng gore bona ga bo bona ke kaya makoti a bo bona a sa tle ka lapeng kane ela bona a ba motsebe wa bona ntate Moruta yeah mo bophelong ge go ne ntwa ya go swana le sa mathomo ke gore ge o le ngwana wa phejane mo bashimenyaneng o mo hlola khutšo a o mo hlotla ntwa yeah ge o nyala mosadi sa mathomo se santšong o se expecte ke gore mosadi o mo nyalang go na le kgonagalo e ntšhi ya gore a ka no tlalwa le bana ba geno ke nnete ge o le last born o nyala o swanetse o be le maikemišetšo le go ipotšiša le gore ge go ka tla challenge tše di song ka di araba jwang last born ya ka mo gae e be e swanetse go tšea maikarabelo a go šireletša bana ba gabo a re a swanela go thabiša basadi ba rena go feta bana ba borena bana ba borena yes santse ba gopole gore re tlo ba banna re tlo ba le basadi malapa bo bona tlo laola ke basadi mara papa go bana ba ba ka mogae a ka se thabe bana ba gage ba tswele ka gare ga lapa ba ntšhitše ke ngwane o mongwe ka mogare ga motse le gateng a go kgonagale ba ka mogae ba ka serege ba ya go phasa ba feta ka tsela ba ya dirapeng mosadi o mongwe a dutse le bana ba gage ka mogae bona ga ba phasa ka mogae dilo tša bona di ba lokela bana ba ka mogae ditlogolo le ditlogolo khuku di palele ko go tsena wena jale ka ge o le monna o thabele taba eo monna o bohlale a kgahle ke ntwa gare ga mosadi wa gage le bana ba gabo o le ka go hlola khutšo lapa le nke be le gale le lokile Moruta ge mosadi a re ke loya ke mmatswale a rela mmago ge wena o ka re o etswa ba re o loya ke mmage a ka dumela go tlogela mmage na goba o tlo re wa e re sa tšee mokgekolo re monyakele pholo mara ge e le mmago e lokile ka ge e tla be e se mmage dingwetši di swanetše go tseba gore bo mmatswale ke bo mmago bona ene mmatswale ke mmago batho ge a sa sware mmago batho ga botse batho ba ka se rate mmere kwa ngwetši ge e nyako teketla ka bogadi ga e fihle bogadi e sware mmatswale jwale ka mmage rekela mmatswale ga go diroko rekela mmatswale wa ga go diaparo mmatswale wa ga go size ya gore o apara size mang a go tsebe wena jwale ka ngwetši o tlo teketla ka tšhelete moga jago gobane a gone monna o ka reng o mmotša gore mmago ga a netuku ya go ya basading monna a gana ene monna gore a thabe o thabiša ke ge e le gore wena o le monna wena o le mosadi wa gage o swara mmage gabotse ene makoti ga a bona a elwa le bomogadibo a ba bitše monna a se gone gobane ntwa ya go swana le e tla ralatša monna a tsebe gore a emele ba gabo o ba emele mosadi wa gage na ene go ne nto ngwe Moruta re santšeng re e tsebe jwale ka banna mosadi a ka no tsoga go hladile go sasa ene a setle le polokong ya gago le go ka robala ene wa bajwa mo e leng gore Moruta o apara pampase wa kry-a o e tla go hlapiša ke ngwaneni wa lekgarebe mosasa fela ka morago ga go sasa go ne matšatši mme wa ba hloka le bona ba mo hloka go ne nto ngwe e bitswang gore ke setlogolo malome a ka se sephasetše se ne se nnoši ga di bohlokwa thata Moruta batho ba bantši ba ria majwala ba phasa dilo tša bona a di loke ka lebaka la gore ge ba phasa a ba tsebe gore medimong ya gabo bona ba swanetše ba tsenele ke mang medimo a se banane ene badimo ba sepediša dilo ka lenanego gabotse ngwana ga a nyaka dilo tša gage di loka
a bitse ragadi yage le ge ba ka re wa moloya a mmitše a bitse malome yage ba mo phasetse go ka se fete 7 to 14 days ngwana a se ya kry-a mmereko ka lebaka la gore dikgadi re di tseba di lawyer re ya go te phasetša dilo tša rena ga di loke bitša ragadi o le ga a lawyer botse badimo gore ke nyaka gore ngwana a kry-e mmereko a ka se fore badimo ngwana o tlo o kry-a mmereko lapa la ga bomme le a šwallana yena makoti a leng ka gae ke ne nnete ra ka se dumele ge lapa la gabo ge le ka swana le le e lego gore ke le labagadi ba gage nna ke sola makoti a bolena o ne phoso le mmagwe o ne phoso kgolo kudu gobane makoti nke ba lokišitše taba o ka se kgatle ke gore ba re mmatswale wa loya alright mmatswale motho o go belegetše monna ge nke be se yana nke be o sene monna yena o jang tšhelete ya gage le kgolle seng ya swanela go ja ke mmage ge nke be se yena nke be o sene monna ebile o no reng prof o etla ka gare ga lapa o tlo hlola mpherefere goba go e ba le mpherefere ka morago ga gore wena o fihle ene ka lapeng le e se lla gago kapa se la gago ntate morena re bolokile mamma ka thata ka mmago mosadi ela ntate more re rutse kana re le ba kana ka mokgo ra goramelana so re sa kgwathe selo mokgwa motho ke mamma e le mmago makoti a dutse mo ba re a lete dijo o tšhaba rena ka bolena o tšhaba rena re tlo re tšhela dihlare wa bona di leta ke mmago makoti dijo ya ke itse mola ke re ga ke ka re ei a ke tše mmammušareng ka namela koloi ya kgaetše jake ka morago ga lepheswana a tšea ngwana wa mosadi eo a mo hweditšego a mo nametša ka pele a ya mo fološa mo di-taxi yago ankwa gore ke reng nna ka sepele a re fitlha ka kua mmušara gore monna mmušara o raga tla letle le mmone kgaetše yake a tšhaba mma a tšhaba lepokisi fela wa bona ke tlo go botša ntongwe mama mo bophelo nna ko monnyane mara dilo tše ntšhi ke šetse ke di bone tše dintšhi thata ke šetse ke di bone le motho mogolo ga mpotšiša potšišo tše dintšhi tša gona nka di araba nka palela ke yela le yela wa bona morota mo bophelong o se ka dumela gore o bona wa dumela gore ka lekhu la mmago o seke wa bona selo le ge ba ka re wa go loya o seke dumela gore motho ke mmago ene go belege go ntse le o laola ka gare ga lapa la gage o re mmago wa loya mare o dutse ka gare ga lapa la moloi ge nke be ba re nnete mme wa loya wa e ba sa mo šutelele ka gare ga lapa la gage le nyaka eng ka gare ga lapa la moloi wa e moloi o santse ebile a batso a ye go okiwa ga ngwana gage lena le gona le dutse ka lapeng la boloi gona ge lena le dutse ka lapeng la boloi a kere go bitswa moloi go ra re ditholwane tša gage di ka mo tšhweni tša gage di ka mo dilo tša gage di ka mo ngwetši e nyakang wa e lwela lapa la moloi ngwetši ye ga e ne nnete a ke emelele bomme ba ge ngwetši e re mmatswale wa loya e tšwa ka lapeng la gage o nyaka eng ka lapeng la moloi o kry-ile moloi ya tutuletše ka ga gage le dilo tša gage wena o nyaka go ba ngwetši ye e tlong go dula ka lapeng la moloi e tle e laole dilo tša moloi ebile moloi a ba tšhabe ka gare ga lapa la gage monna o bohlale a ka se biele mmage letšwane ge mmago ba motšedi seriti ba mmerekiša o palela ke go mo thuša mara ka nakola wena o belegwa o palela ke go phethoga ba go phethola ba go riatše ka moka mosadi ya pelo empeng ke ba go balaile nako eo la tseba gore ke eng makoti wa ka sekgwe gone bjale ene le seke la mo felela pelo ya go hwa wa bona ditlaišo tše ba tlaišitšeng mmago lena ka tšona ngwana gage o mote o tlo mo tlaiša go swana le ka mokgwa mmago lena a tlaišitšweng ka gona modimo o kwatse kudu ka sepedi ngwana mafelelo ge mohu a tsena o fapanana yake o swanetše ga e tswa o fapana naye kore monna mmošara o itse ga a bula lepokisi a re tla le mmoneng kgaetšea ke a tšhaba a bona ke nna a re molaelele ka molaelela
ga re fitlha ka gae ka ra kgaetšea ke ka re lepo ke sešhilele le ka ntle fapana le mma kgaetšea ke a gae se nka fapana le mma o tsene ka ngwakong wa gago a etšaetšano ebile o ile mabitire ka kua šakeng a ya bolokwa se nka a gatlhana le motho mma o robaletše ka gaka le gane jalo moya mma o sa le ka gaka no yeo ba mo tšea ke bošaedi eo re tlo re ya somamane re swanetše re gatlhane le kgaetšedi ya gago makotuo beke tlang ge re tla mo lenanegong o swanetše gore a iponagatše ka mo re tsebe gore leraka lwa eng why mme santše a hlakišiwe bana ba gage ba hlakišiwe ga gabo bona a itiwa ka mapa e re ke le botseng nto nngwe mama le e tsebe kgaetšedi ya lena wa e tseba ka gore o bereka ka molao ge mmago lena a hlokofala estate dithoto tša gage ka mokana ga tšona ke tša bana ba gage ka moka a gone dithoto tše ba reng ke tša lasbon a di gona a gone lasbon wa neng a nnoši a dumeletšeng go rekišwa mašemo a gone lasbon e ne nnoši e dumeletšeng go rekišwa dikgomo thoto ye nngwe le ye nngwe le nngwe ya batswadi ka moka ke estate ya motswadi e wela godimo ga bana ba motswadi ka mokana ga bona ge e le gore o wa re tlaiša ka mogare ga lapa bana ba ka se sokole wa o tseba molao wa berekang ka ona molao o moraka ka ga e le lephejane ande badimo re ya ba botša re palela ko go dula ka gae ka lebaka la phejane gontse lephejane ya gabe lena e tsentšhitše mmane ka gare ga lapa la mmamogolo ka gare ga lapa la mmago lena a gone gore dilo di ka loka maphelong a lena gobane lapa la gabo lena ga go riwe dilo tša nnete marope e le hubedi o mme a dutše kama ge e le gore o hladile monna ga a hlala o hlala mosadi ga a hla le bana lapa le ke la bana o mmane a nyake stene a šiele bana ba wa ya swanetše go nyaka stene go na le ngwana wa thieletšweng ka mogalabe a ka se thielelwe ka mogalabe papa ga monyetši a le ga gabo ngwana ge re mo fa leina re mo fa lefane wa e santše ngwana a fane ka fane ye e leng gore ke ya bo papage a dutše ga gabo mmage mosadi wa nnete ga a tlile go aga sa mathomo ga a fitlha gore monna o ne bana ba bakae monna ga re ke ne bana ba bararo o re mpiletše bona bana ba le ge ba fitlha mo wa ba botša gore bana ba ka ke mmago lena se le se hlokang le bolalang le papa go lena a le pallang ke gona a ka tla go lwa ke tlile go aga so ngwana bo lena o hloka thušo kudu ene taba ya gore ba le raka ka gae a ine taba re tlo ekwa ga botse mara ge e le gore ke nnete le rakwa ka gae e na le tsela ke tlo le fa yona fela a re kry-e nako ya go kwa re mo fe tsebe le yena re mo kwa gore o reng o ikarabela ka go reng mara ke ne nneta gore a bereka ka molao a ka se le rake ka gae molao ga o dumele molao a re fe ba thieletše morota ba babedi ba bararo ba re founele ba bagolo re kwa gore ga botse bona ba ikwa buang taba e lekwaeng ba thieletše mo godimo ga taba ya bomme ba re na le go le bona 071 333 le re feng maele re tsebeng gore go tloga mo re itšea ka mokgwa mohutamang tšeo di tšong godimo ga dikgopolo tša lena 071 333 ke dipapane tša malapa magešong di gone di a phela re ka re ge re bolela gante go hwetše ke o ka re bolela tšeno gante go ga re a šupa wena ke tša ba re lena le go le bona ka a irile sebaka 071 333 re go tope re go nametše lefoufo la skfm re kwe maele go tšwa go lena batheletši ba 98.7 communicating yonitse motlho mo re sa letile megala ya bona prof le ka alright a ke tope yo dumela Skun FM radio le kae a re gona a ge ke morutana ka more thobela le thaediso go tloga mathomo basadi ba rana mo baeng ba nka le gore baeng ba thobela awa taba sa bona ba mo nnete o tlala seatla
nna ebile ga go na le mo ke ba solago tsona taba se ba di bolelang tse le rena ke re di ragalela re o gomoga jale maele ke goreng mohlomphegi eish mara o ka re e kgaetsedi ya bona o ka re ba mo epile ka pela ngwetse ya morago ga ya tshwanela go raka ngwetse e mogolo ka mo lapeng a ba tshwanela a ba swanela aowa nne e tloga e re tlaba ka kudu-kudu ska ngwetse monna go monyalwa mathomo e ka re beng ba lapele ba mo seba ga a tshwanele go tswa ka mo lapeng ke ra go ya ka nna ga a tshwanela go tswa ka mo lapeng jale le rialo le re ba mo etile pele re tlo rialo ke lekwele gabotse mohlomphegi thank you thank you 071 333 a re faneng ka maele magešong dikgopolo tša lena di bohlokwa kudu ka gore di kgona go ka dropang ka motho ko go lena alright aha dikgopolo tša lena di kgona go ka fetola bophelo bja motho mongwe di kgona go ka bea motho mongwe gabotse mohlho mongwe ka gare ga leeto la bophelo 071 333 re go tope jwale ka yo dumele Skid FM re lo tšitša radio re gone le kae gona morogo age bana ba ba modimo ba tlhaka nna maele aka ke be ke re ge bona ba tšee matsapa go ya ga magistrata ke moka ba botse magistrata gore taba tša bona di eme jwa magistrata ke yena a tlogo tla ba botsa a ile go balela ditaba ga botse ka ra ke re kgaetsedi ya bona a ka se tšee mosadi e mongwe a ka tlhara ke monga lapa le a tla tsenya mosadi e mongwe jale bona ba ya ga magistrata ke mongana magistrata o tlo ba rarolela bothata jo ka pampiri ke lekwele ke mmago morewana e ya kgoši ka madibong ke lebogile mmago nna ke go fetša ke rialo papa thank you 071 333 le wena re go tope re go nametse lefoufele SKFM mo re botse re wena o le mamme kae kgopolo ya gago ka bothata bo re lebaneng le jona letšatšing le kgono e reng go mohlho mo maele a o ka fanago ka ona letšatšing le lekgono ke ya mafeng Skid FM dumela a ya teng le kae ke kgotso le kae thobela le bomme bao ba leng ka moo age ba le dumedise a ke re mokgekolo o tloga mmoditse morware ke ra o ate koketla o godiša kgoro jane ga a godiša kgoro go basadi ba ba gago ba babedi ba morago go ba o wa mathomo o šala ka moga ena ga a godiša kgoro ga a tope ba wa ba gogele ka ga bona jale gare ba botala šoe ye tlile go morago ke yena a dutšego ka malapeng wa ganelela yena a tlile go morago eo ga ba tšee matsapa ba mo iše molaong ebile ke kgatlha ke gore ke lephodisa o tseba molao ba montšhe ba monyakele gana motšhimontse ba go di rekiša a monyakele molalana a gole mo a šie mosadi e mogolo ka moo le goba bana ba mosadi e mogolo ke lekwele kwele ga botse gare ba botala a ke re nna ke sa topolela ke gare ba botala magaphola re lebogile mama thank you a ke se prof re ka tšea yo mongwe ya arnor wa mafelelo ya nakwela rena e re eme ka phefong wa mafelele go 071 333 225 Skid FM dumela radio le moeng le kae na ke mašile motšeta mokwena a motho yo a botse wa mo tlogetse go tloga gala re na le wena ba mo tlogetse go tloga gala go betse gore yena Mr Mremi ka moo o tseba tshepedišo e kgolo o bereka ka batho ba go fapa-fapana a fe motho a ba fe maele a thuso ke moka ba riele motho ba re ke cote intatite ke moka a ke ba rona le ntlwana a gago mola a ya e rulela bana ka moo ke maele a ka nna re go kwele mhlomphegi ka di-court order a ba moriele o šwa ka sepalele mmuso
re kwele mokwena. ke lebogile kudu thank you ya ntate Moruta a ke leboge a ke tšee sebaka se ke leboge bokoko a ke botše bokoko gore ke tlo ba thuša di-case tša go swana le tše ke maekarabelo a malefo swanetše go ya ka lapeng le koko a ba reng a ba monyake ka go lona beke tlang ge re tla mo re santse re tlele batheeletše le gore re buile re sepetse jwang gantši go di-case tša go swana le tše ge re rakilwe re a boa re rile rena re rakilwe then re fa molao gore o tšee toka ge ba re amogetše gabotse re a bolela re amogetše gabotse ebile ba dumetše go tla radiong go tla go tepolelela lehlakoreng la bona gobane ge e le la bokoko re le kwele ka lebaka la gore la mafelelo magagešo gore santse go feleletše go kwana ba ba tlong go tla ka mo SK go sasa ba nyaka go thušo e patametšeng magagešo nyaka bomme ba hlokago bana ba ga borena ba e leng gore ke kgale le nyakang bana ge le santse le be le bana bana ba lena ba tsena ka gare ga ditšhupu o khathilwe e tee o šetše ka e tee re kgopela gore o rie gore o tlo o kry-e bana ba ba nyakang mmereko ba jwago ba nago le malwetši a go fapana mpatameleng ba lene le balwetši ba bagolo ba e leng gore le dutše le bona ka gae a gone bophelo e tlang ke tle ke boneng gore ke le thuša jwang ntate Moruta ntle le go senya sebaka a ba founele 071 398 15 08 071 398 15 08 goba ba ka founela malefo ga buale go 072 133 67 61 072 133 67 61 ya re gona mola letlakaleng la Facebook ba no re DR Moremi ya ba no re DR Moremi mo Facebook ba re followa page ba latele ye neng le di-life ge ba ka bona ye nngwe se ne di-life go raya gore ke page e leng gore motho o di diretše yona ga re e tsebe and page ya rena ge ba šetše ba e latela ba tlo e bona ka go ba le balatedi ba bantši and ke kgopela gore go se ka ba le motho a dumelang ge ba mo kgopela tšhelete motho a no re ke nna Moremi nromele tšhelete a e dumelele ge yo Moruta ke lebogile kudu ke leboga le wena ba theeletše ka re kgokaganyo tša leago ke a leboga magagešo Prof re lebogile go ka ba le nna hle letšatšing la lekgono re le a gegete mo mengwageng ye 15 e kgatha thamagane pititšha ba le pitsana e wene ngaka Moremi e Professor Moremi hala